Ja, zdaj če ja. Evo! Si v tavorju! Evo, kaj domov spat? Moj brat, igrali bomo FIFA tako, kot v starih časih, preden je bil internet, preden je bilo online, bomo mi pač igrali z joystiki in ko sem jaz lomil tega tamavga, ki je imel 50 kg manj, po Street Fighterju, je pač on drl se, jokal se in to je bil najboljši čar in veselje pri igranju igric. Vidite, Edo majster vlada in Edo se pripravlja, seveda. In seveda občinstvo ploska, sedaj se pripravljamo na napad. In udra, Edo napada, brani Dino, vidi ovo, udri, skoči in onda šta ti bi, hajde, hoći pobijeti. Daj čakaj. Kaj je ovo? Daj probaj bako. Skoči Dino, kam zdaj. Čakaj. Znaš Silo? Ok, skoči. Znaš Silo, znaš, dobro. Pa skodno. Znam jaz vijesti. Vidi ovo. Daj ne. Daj ti neč ne bo, to sam skočil. I sad pristopit. Daj ne. Tu daj pristopit. Dino, Nastas. niš tu, Sad imate već kamera, a? senci, Hajde. Dino veliki, kak se ne stidiš sure, igraš Nintendo na glavu. Hajde, šuti. Neću, Ubi me zbog tebe. Kva sam videla, kaj je igrala? Street Fighter, F-Zero, Mortal Kombat, A kaj se igrala una ene automobile? Se spomniš to? Top Gear. Top Gear. Ja. Top Gear. Ta je bila pa legendarna. Joj, jaz pa sem to igrala in se spomnim enkrat, ker je on bil prvi in si bil pred mano, se spomniš? In si bil pred mano, ker tam v tej igrici Top Gearu si imel benzin in njemu je zmanjkalo pred ciljem te zavete. Ja. In on je pač pred ciljem se ustavil in jaz vas vesel za njim, tako, ker sem bil kar dosti za njim, kao zdaj tem prehitu, ker dejansko je on pred ciljem stal in ni mogel Pred naprej. črto, ne moreš verjeti. In jaz letim, se smejem iza krivine in namesto da ga prehitim in da zmagam, jaz se zaletim vanga Ne porine. in ga poridem čez cilj in on zmaga. To je bilo leta 93. Malo šketa. On je drugače mlajši kot jaz, 4 leta. In on je bil pač tamal, ki je skozi bil glasen, težil, jaz sem pa skozi ga probal nekako umiriti, sam mi ni ratal. Pa čuval sem ga skozi, naučil sem ga voziti kolo. A si ti spomniš tega? Ne voljda. A? Parcoj zavidal proti gradu starmu. Sam ja. Ja, nasprot križank, kaj smo že. On je imel pač kolo v koleščke in pa smo dali koleščke dol in sem jaz rekel, jaz sem porival, jaz sem videl to v filmu. Ja. In pa v bistvu jaz njega porivam in sam jaz ko poganji in sam spustim. In ti so, Mislim, da si pol padel 10-20 metrov kasneje. Ja. Ampak bilo je prvič Bilo je vozil. prvič. Ja, da jim povedo, a igraš kaj igrice. Slaba. Ja, mogo bi malo več. Kaj si najbolj igral v življenju? Tako najboljša igrica, kaj bi rekel, da si največ igral. Battlefield. Battlefield si igral Ja, to je bilo pa malo. 1 let zihar. Še več. Več. Puno, cele deve drko se God. S kom si igral to? S prijatelji, a ne, povezali smo se v slušalke in... A sem imel slušalke tega? Jo, itak vse. Na trojki že Malo bojite. vse opremljen. Zdaj bo igrala FIFA, a si ti spomniš, kdaj smo mi igrali FIFA? Spomnim se. Kje, kaj, ajde povej. Kle, ko je Dino prišel iz Nemčije, te sorodniki smo igrali. Na kjeremu sistemu, če se spomniš, pa kjera FIFA je bila? To je na PlayStation 2. Ena. In bila je FIFA 99. Ok, zdaj do, glej, zdaj le bo jaz Ajde. pa on igral eno FIFA 22. Jaz nimam pojma, on nima pojma, tako da boste gledali dejansko dva smotana. Amatera. EA Sports. To smo skozi, spomniš, ko smo skozi. Daj pa ja, gledaš kaj futbol. Ma ne, jaz to neč ne vem. Znači, nima on časa, se jaz tudi ne. Ne, to, takrat sem gledal na zadnje, ker so bili še Maradona pa te. Mario, Batistuta, Van Jo. Basten, Roberto Baggio, Van Dino Basten, Baggio. Dino Teh Baggio, novih pa ne poznam. Vem, da je nek Ronaldo, Messi. pa Messi. Ma ne vem to. Kaj ne veš Ronaldo, pa Ma Messi? vem, ajde. To. Dej umiri se, tak je on bil kot troskos neki. Dej človek umiri se. Ne moram sedeti. Dej tam da laufam, no. Ajde, izberi zdaj enega. Ki drugi. Jaz bom Italija, Milano, AC Milan. Ajde, pa ti se niks. Zdaj pa izberi si svoj dres. Ti da je belga, en pa črna. Ajmo, idemo. Aj, idemo! Milano, Italija, Hajduk, Split, ajde, da vidimo. Daj to! Ibra, Abra. Ibra! Abra! Kjera grafika? Poglej faco človek, kako je realno. No, isto kaj tam, znači, drugače. Kaj ti jaz zdaj do enko, ko vidim, ti vidim ta kocka. Isto kaj naš trojki, štirki. No. Aj, viš. Sam malco sence dal lepše. Ja, barve. ja. Ja, malco To lepše. se tebi zdi. Zdaj, ker trojka igral, bi rekel, kaj je to? Ok, zdaj si ti, ta belo-moder, jaz sem rdeč črn. Ajde, X je Pa podaja. so to mehni Ja, striči. Z1 premikaš. Kje pa sem jaz? Glej, ti sta zdaj Aha. tukaj. In ti S tem zdaj, laufam, s ne? tem, poslušaj no. S tem na laufam. Ne. Koliko Ja, skozi. s tem. Ja. Poslušaj, s tem L1 ti v bistvu premikaš svoje te. Ja.
Ja, vidim, pa to je skozi Dino, kaj mi razlagaš? Dobro, sorry. Sam igraj. Okej. Jaz tega skozi držim, Okej. evo, lej. Ja, Vidiš, to je tako. gledaj, kaj ti jaz zdaj uvalim. Kaj pa to neki... Sem. Ja, pa to je to, pa kaj ti misliš? To mora bolj on se zaustaviti. To je tako, pa to je zdaj realnost, stari. Nič. To je zdaj realno. Opa, hop. Stari moj, Je to. Da jaz tam podajam, razumeš? dajma, to je... Komu sem jaz to Aha, evo ga. podal? Aha, takole malo, daj malo vrnem žogo, malo da vidim. Zelena premikaš, Aha. ne? Znaš ti igre, pa daj si ti na zadnji igro. Vam 15 let nazaj. Kje spomniš se od 15 let Pa nazaj? ne, tako pač dolg, no, ne, zdaj Okej, okej. točno. A veš to, kaj imaš trikotnik na glavo? To ti pomeni, da dejansko Aha, je to tvoje, veš, tako ima trikotnik. Ja. Un bel, un moder, On pa ki ga ima. predvideva, ne? Ja, bravo! Ajde, bo to gol. Aj, to je tvoj. Jaz mislim moj. Čakaj. Jaz kao neki se bojim, da on ne bo znal igrat. Jaz kar neki no fair, kakam na bol. Kaj je to Ja, ja, offside? Ibra, kako mora biti offside? Hvala. Hvala. In Dinoti leti proti kaj. Šta se usra? Šta je? nič. Šta je, a? Šta je? Opa, Od bradu! Aha. Sam ima en čar, kad ko skupaj igraš. Vedno smo imeli dvoje joystikov. Dobar je. Ajde. Hvala. Jesam smotan. Gremo. Čekaj. Ohoj. Da mogu to večkrat igrat, stari. Drugače, kva sva fu rada igrala? Street Fighter. Daj sam žogo model. Daj žogo model. Sve. Ej, mi da sam full igrala Street Fighterja. A ne? Ajde! Ali bo to gol, Nač ne boš. In gol! Vamos! Ibra je dal gol, vidi ga! To! Kaj jedo? Neki ti ne gre. Ja, Čakaj, da prijem noter. Vem, ja, rabiš neki časa, da se v bistvu padeš, pa dobro. Mi da smo igrala Street Fighter in me je lomil s Chun-Li, stari. Spomniš? Ja. Čakaj, ali bo to gol? Še en gol, ali bo? Ajde, noter, dodaj in šut! Čist easy. Čist easy! Koje, a? Koje? Pa si zgubil, a? Ne, se bo. Sam da prijem. Časih je on bil manjši od mene, zdaj večji. Ne, sam da malo prijem noter. Jaz sem bil 50 kg težji od njega, gledaj, zdaj je on 20 težji od mene. Koliko imaš kil? Ajde, 14. 83, 10 kg težji od mene. Okej. Daj, ljudi, ajde. Dej, laufi noter. Uzmi loptu! Dej, tam lepo. Guraj! Oj! Ne! Blizu! Neki ti ne gre, da pa Gre, čakaj da uštekam jaz to, stari. Zdaj neki drugače je to. Pa itak da drugač, fucking 20 let, kar ti igral na zadnje. Dobar je, vse. Pizda, ko si vzel. Pizda, sramoto delam. Glej, sam pridem zraven, vzame lopto. Hajdu, ko delam sramoto, no. Sam pridem Ne zraven. smel vzeti Hajduk, no. Ajde, Ne bi smel. brano. Ne temu, no. Ni lepšega, kad vidiš obraz od druga, ki igraš z njim, kako mu je bed. Ne bed, sem kad bio šel tja. Ajde, Ibra, šut od daleka. Fuck. Ni lepšega, to je poanta, ki igraš en zraven drugega. To! A veš, ono, ki je online, ti ne vidiš, on se neki pizdi, ampak to! Malo se zastavaš, ti bi mogel laufati naprej. A jaz prijem zamorno žogo. Jaz prijem zamorno žogo. Ti se neki zabavaš. Gledaj tu, kako te predvijem. Gledaj to. Hop. Sve to. Aj! In pa tako vzameš žogo, ne? Neki, daj! Dobar je, uzmaj. Fuck! Moraš s klovcom strelaš. Še sam. Pa ne smeš preveč držati, ko pol film Mal nabija. sem sej. Premalo. Super dribling, a? Ajde. Stari moj. Gledaj zdaj, kva ti zdaj delam. Gledaj to, jebim ti. Hop, trči. Laufite! Bramba! Si na svojo pozicijo? Pa ne tja. To, hvala ti Edo. Trči, Ibra, idemo. Trči! Dodaj, ne mi biti soler, Ibra. Si kako solira, stari. Rajš medveda kot muslimana za soseda. Rajš medveda. Ko ti govoriš? Nič muslimane. Rajš Rajš medveda. A to je bilo na dnevniku. Džamija, ne, džamija. Ja. Ajde, gremo naprej, dodaj, in ali bo to gol, šut! Joj! Glej, kako se zastavlja, da te porinam. Kvadrat. Am te sklele božu. Dej, Ibra, ajmo! Nič. Umiri igro, umiri žogo. Glej, slide, a si?
Slajd, gleda. O! Halo, faul. To je pa če slajdaš, dobil sem žut kot to. Tako, ja. Dej. Ne, no, kmet na uman! Laufej! Čaki, sad. To, dej pizda Ibra, stegam to nogo. Pa se ti deraš. Sorry. Ne, tam pa ti ja. Je smotan. Daj, no, jaz ne bom več. Ne da se mi. Ja, sem te razbušil. Ne da se mi, to jaz bi šel noter laufat, ne da se mi, oni ne poslušajo tako, kaj jaz mislim. Ja. Laufaj ti tam noter! Hvala za lopto. Kako trapasto. Evo, zdaj smo že konc, stari 2-0. Konc. Zmagal sem. Ne boš čestite zmagovalcu? Hvala. Veš, kaj bo pa zdaj šla igrat? Pa! Zdaj bo pa neki drug. Kam greš? Ok, se pravi, zmagal sem 2-0. Kaj ne rečem, vedno sem bil boljših igrcev od njega. Street Fighter, Chun-Li. Winner Dinoti. Street Fighter Chun-Li. Ok, Street Fighter Chun-Li, zdaj je rekel. Ajde, Street Fighter Chun-Li. Ok, To vse tukaj. Street Fighter Chun-Li. Pa to je to. Street Fighter Chun-Li. Street Fighter Chun-Li, gremo zdaj. Pa ca! Hadouken! Hadouken! Nasilje ne smemo promovirati, no. Noč. Če furen. Ja. Rodil si se nasilno, kaj? Kaj misliš, da te mami nežno ven Ne smemo izbacila? prvo tole na kameri izpod kole, ne. Daj. Ja. To, kar se doma dogaja, se dogaja doma. Ne. Ok, zdaj gremo igrat versus. Kaj je to novo? Kje mu strš Street Fighter? To je ni dvojka, to je petka, to je najnovejša. A on ga star. Pa isto imaš vse, vzel boš. A ne bom to novo. Itak da boš pritisnil X. Gremo tole, ajde. Pritisnil X. Pa tim te si se zbušijo, ne boš šel zase. Veš, že nogo dvigala. Že noge diže. Jaz sem ženska ujeta v moškem telesu. Ok. Kaj je to 23.12.2021? Tu danes. Ajde. Kaj to kaže? Pa kaži ti, kdaj igraš, da veš. Daš O, pozabil. pa Da da se ovekoveči. To je nekaj. Šlo, te stvari so prek interneta povezane, veš, da je to vse povezano. To se prek neta. Kaj je to, da? Ajde, gled zdaj, čuj se. Za stare čase. Ok, zdaj počas, da veš, kvaj kje, ajde. Nač, sam gas, dolge pa gas. Ok. Ok. Ajde, dej. Zdajte! Halo! Ajde, dej. Čaki, čaki. Boš me. Kaj si zdaj? Aj, to isto Pa ne ne- prvi. Čak, mal pleska. Dajte mal! Merbi dej! Ko to ne dela pizda ta blok? Čaki no. Daj! Evo ti mal nazaj, evo. Evo ti nazaj. Evo Čekić. Čekić! Pizda! To ni fair! Kaša bil, kje bom proti Chun-Li. Pa šlo zdaj. Krvode, čakaj. Čakaj, ja, zdaj si pa vesel, a? Čakaj, da vidim, kjer je kjer, no, počakaj, vedno moram videti, kjer je kjer. Ajde. Ta je tu. Tukaj, okej. Evo, Ajde. evo, Hadouken. Ajde. Šoriken. Jebem ti. Hadouken. Ne. Evo, zdaj si gotov. Kaša. No, šuriken če boš. Oni ne. Aha, ja. Vem ti. Kako s temu že ti rekel? A? A? Čeprka. Ja, kako to naredim? Vse dva Ne moreš ti narediti. Kaj je? Kaj sem te ubil? Jaz tebe pizda. ajde. Payback time. Dej. Ne volim jaz tako. No, Čekić. Stari sploh nisi bil pripravljen. A ja, kjere fore. Ko v starih časih. Šorjuken! Edo, ne pritiskaš tega tukaj gumba. Pa sej jaz. Ne, tega ne pritiska. Čovk, ta in to je... A ja, zdajle, aha, a ja, to je bila fora. To je bilo tisto prej, A ja. pusti mene. Ne, ti. Ajde, gre. Šorjuken! Evo! Kdo je jači? Play again, XX, ajde. Ti si v laufan, jaz nisem, ajde. Koliko nisem igral? Ajde. Daj sem na zadnje tebe lomil. Pa ti skozi potlekne, kje lezeš. Ma, če ima to neko bedno, ona. Kako bedno. Čak ne vem, kjer je un. S tem sem jaz tebe tepel, smogaš? S temi tamalevi. On je skozi meni po glavi skakal. A, vloka. Čorjuken! Težka noga, sine. Koliko je lepo videti, kaj je zgubila, pa kar Ne bom neki. to sploh igral. A boš odehal, pleska. O, ko si naredil! Dobro, da sem odbranil. To si naredil super move. O, res. Ja.
Zakaj si dvakrat pritisnil? Gospod tukaj te, a veš te, ki se nabirajo. Ja. Tako, če A naredim veš, to mi ni dvakrat? všeč, tega ni bilo tam. Ja, to je pač pa ni nadgrajeno. dobro. Pa dvojka je bila čisto osnovna. Ja, to je- pa to je to. To je petka Pa človek. dej no, zajeban. Ker zdaj te sam pipnem, pa umreš. 2:0! To treba taktično igrati. To je kot šah, taktično. Taktično. A ne neki pritiska. A veš? Zdaj spomniš, ker sem s tebe perfekt tolku. Ja, zdaj. Spomniš? Ej, Zdaj tvoje so ful. težke noge ti drugmu prodaji zgodbo, to je prav, da uporabljaš. Čekić! Čekić! Hadouken! Wow, šurivken jebem te. What the fuck si? Ko je to gledam? Pa če pritiskaš! Ja, ni dobro Pa če narejen. pritiskaš! Ja, če jaz pritisnem- Pa ne dela se to Ja, tako! pa ni dober. Pa nisem jaz kriv. Kako je? Ja, pa zakaj se to prstopno A kdo je pritisnil? Pa zakaj se prstopno Ne ne pritisnem! dogaja? Pritisnem! Zakaj se prstopno ne dogaja? Pred tem je bil leta 94, Ja, daj pa ne. naj naredijo tako, da se ne to Dej dogaja. to pritisnem! Če ste jih trikrat ponovili, nekaj narobe. Dej pritisnem krogec, da Ja, te žal, finišira. jaz to ne morem igrati, ker ni dobro narejen. Je da treba malo možgane uporabljati. Star, ki si na jadrnici, ni Dej, prim! tišina. Dej, da te ubijem do konca. Kam greš ti? Kar neki me posiljujejo v zraku, baba ne mara potrebna. Joj! Jaz sem tu za Švico. Lej, lej! Aha, Ajde, druga runda, gremo. ajde. Ajde, te malo spotaknem. Ajde, spust horivkene, ajde. Hodolke, pa malo spotaknem. Ajde. Spotaknem spet. Malo močne, pa malo hadukena, pa malo čeprke. Malo čeprke. Dej čeprke. To ni fair, kao ker neki pritiska staj. Ko se bo vedno sral, jaz sem pa vedno hotel neko kombinacijo narediti. A ne pomaže, gotov si. Čekić. Da je baba šla na ku... Ja, zdaj če ja. Evo, si v ta horju. Evo, pej domov spat. Fuck! Ko sem ga To zlo. jaz ne morem, to je preveč zame. A Švica še, pa pravi, lahko je tebi, ti sam igraš igrice. je to mokar je. Ej, hvala ti, ki si igral. To je moj brat. Veš, kako je to veselje videti, kaj igra. V dvoje, kaj igraš, no sto, kaj boš kao. Ful je dobro. Hotel sem sam povedati, da sem opravičil, da sem prvak Street Fighterjev v družini še vedno. Ja. Da sem še vedno najjači. Hvala vam, ker ste si pogledali ta posnetek. Lajkite, šerite, subscribite, dobrega gamite. Joystick nabavite, sam udaj. Tako, dva, nujno, zdaj korona, nimaš drugega, nov let. Ti pa se nauči pritiskati gumbe. Ajde. Čau. Čau.